Ikibazo cya mbere kiragira kiti umaze kubyara abana bangahe? Inda mwakuyemo ni zingahe? Turashize none. Ese urambaza umubare w'abana ugiye gukora ibarura? Boss we. Boss ubundi bite byawe? Ibikize? Ndimo ndakubaza amakuru yawe. Turashize none. Ndakarira kuko uyu munsi agaho kawe karahura n'umwitsi nyawe. Ndakwihangana igihe kirere gishoboka. Ndakwihanganira gukingira ikibabo. Ariko uyu munsi bwo. Ariko watara ubundi habaye iki? Uziko usigaye unsuzugura neza ukarenza urugero. Uka kuri wakibwa kubuntu kujya weka ko ndi boss wawe. Kugeza n'urusi ndumva icyabaye. Okay. Uvuze ngo sasa gira ko gahinja gasohoka karimo aho ngaho hoze utinika kuva kare. Nahoze ndimo ngora amasuku nsakuriza nkwihorera ariko kabwire gasohoke hano. Gira vuba. Reka nkubwire. Wigize mucutsu umuntu. Nabinjujumbi Yitwa yigize ibaye. Gashwingi. Winjiza abana batujije imyaka y'ubukuru. Winjiza abagenzi muri twegeranye. Ibyo byose ndabibona nka kwihorera. Ese nshuti yanjye. Garukiraho disi we ngende watara umukozi wawe ndi rwese amadongo hano muri iyi nzu. Muri urugo njyewe ndi umuboyi wawe. Mbaye inshuti yawe nte. Boss, reka nkubwire nushaka kunyirukana. Ntabwo nabura aho nkora njyewe. Ifite experience ihagije. Ntabwo nabona amarerwa nkaye. Nyareke ngo nyaceceka. Nanjye naba nanga igihugu cyambyara. Ejo bundi wazanye kabyara kaye. Uragasesengo. Ugize ngo ese ubundi boss warongoye kukuze ko. Watara. Wambabariye koko ukanyumva sibyo mbabarira pe. Oyi ntabyo nyumva. Ubundi warongoye kukuza ukareka kononera igihugu. Ubona nasone n'ipfunwe biguteye. Aho uciye hose bavuga ngo cyacyari mu cy'urayi. Utsebya gusa. Wagira ngo diplome baguhaye wogeho no umwuga wo gusambanya. Umva nkubwire. Ntabwo bigarukira ahanga ngenda gutanga ribi gutwara kuko ntacyo umaze. Watara. Mbabarira pe. Nibyo abananga uwo mbuncamande ndayaguha ariko mbabarira rwose. Utantanga bakamfunga pe. Ngiye kukubaza ikibazo. Kandi nutansubiza neza. Ndahita mpamagara ribize gutwara. Watara ndagusubiza neza. Ongeraho uti neza cyane. Cyane rwose neza pe. Ariko ntuntange ngo bamfunge rwose kuko abo maze kubyara abo ni benshi bashobora kwicwa n'agahinda cyangwa se n'inzara. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Umaze kubyara abana bangahe? Inda mwakuyemo ni zingahe? Turashize none. Ese urambaza umubare w'abana ugiye gukora ibarura? Noneho byihorere. Uya ntuhamagare. Reka nyihamagare kugira ngo reka mbikubwire ariko ntuhamagare. Maze kubyara abana 97 98 bahamagara ngo kunyingiza kimufasha yagiye mu bitaro. Ndazavuyemo zo ndumva ari 31 abapfuye nazo bagerageza kuzikuramo ni 19. Wese kandi ugiye nyuma yo kumva umubare wawe wishe nsanze ari igihe wabutahiwe.